O training. O anasa krising umay kagilistan. Haan training. Umay alang ang mga mustakid nyayo. Ato'y may alatamot. Uray awang paayuda ni Kapitana. Naragsak kamlata ata. Hanga nagtuloy datay bagyo nga bagpagada nga super typhoon. Wingarod. Isumot at importante hanga natuloy tay bagyo. Kesa madagita ayu-ayuda dita nga namnamaan tayo. Kinunampay gayam, nabalitaam ka din nga madama ka nung maagiwaras ti paayuda na ni Sek Marga diti barangay Nagsuswan. Ay win ka no, nakaala ka mat? Haan pay ata, hampay nakadanon diti purok may. Aya, balitaan nakman no ka. Urayom, je post kuno ka je Facebook, Sek Krising. Si kamot training, sapay kumamot ang uray makaala kayo ti paayuda na ni Sek Marga ket tay suportatay lata kumamot ka adalata kini Kapitana. Naa, api amum launa yun Sek Krising no sinunto ti ibotos ko. Saka adayupay ti eleksyon. Adayupay angem, syempre, bilbilinin kan. Hanga kasapulan niya bilin-bilinin na kun Sek Krising. No asinon to ti may kuruit ko, di isunan to ti ibotos ko. Madi mga kasta kaya agad niya masigurado mo ni Kapitana dagitay loyal kinyana. Damagak mangking ka Sek Krising, idi pinagaayuda, niliplipat na kami ni Kapitana. Tapos tatanga umadali ti eleksyonen, madanaganen, malagip na kaming. Ham mga kasya idi, tinapasamak. Ana nga saan? No di mi pa nga sinugsugod ni Kapitana, idi ka nakaramang kam garo ti paayuda ko ma. Ka nakaramang kay magayam ti paayuda na. Win ata na pang ko sinugsugod ide kasi ano ngay no hanga napuskul ti ropa ko nga napansin mugsugod kinya na di awang ko mati paayudak saka hanga paayuda ni Kapitan Ajay paayuda ti gobyerno Ajay hanga nagapo ti bulsanan ni Kapitana. Wen ang kwa isunghan na ka mababalaw si Sek Krising no asinon to ti kaya mi nga ikur-8 isulatan. Apay no mga baka din ni Sek Marga nga Kapitana dito barangay Nagsuswan, apay taamoyo hangar tong agbaliw isuna, nasengpot pa latata isuna at hampay nga nakatugaw ngam no nakatugaw to datan, baka nakarkaron to pay ngam ni Kapitana. Amom launa yun nga isuna ti ibutos ko. Dagita tono ti saritam ket halata mga madim kay at kini Kapitana. Awan ti bagak Sek Krising no asinon to ti mga baka kapitan iti barangay isun to ti kapitan iti amin. Saka no kaya may man niya padasan iti baro nga rupa adala takin niya mi adya yun kaya mi ngarod nga padasan baro nga rupa kung nada ngarod ti barbaring iso ti baro nga namnama dito barangay Nagsuswan. No umay kalag balay-balay si Sek Krising tapno alilawom dagiti tattao nga ibotos damanen ni Kapitana ay apo agbanbanog ka lang. Basol mo ganing ni Kapitana talaga no daduma di nakanto ganing sinaysaya at mati pagtakem na tatangay agarimba nga won amman angatal talaga isugaro tatta kunaday kaadwan dito barangay Nagsuswan it's payback time nga kunadag itay kaadwan nga kabarangayan tayo ida kaanapay ngay garod baring hanak to nga masukatan nga sekretarya at ibo marangay no kas pangarigan man nga awang gasat na ni Kapitana baring kaya nakto nga alaen nga sekretarya pay laday subukat kinya nga Kapitana ti barangay Nagsuswan. Ikararag mo Sek Krising sa bagay no ni Sek Marga ti mangabak na sengpet iso na nga tao.